Guwahati atangin lengpui airport kan pandona tuna hian Guwahati airport lam kan pan masapot dona ni umelo inen hian hei Aizawl lama kan hole to dona umelo enge soidui nem ai nei lo i thau har hi ka soi bu kan tho har kha soi lo la kan mut kai zia te po kha soi tel la nang chui lam mo ke ka mu lo nia ani hi mu lo top maya chao ngotang tlai var pap zel maya zan lama hian mu hlei thei tlat lo khongai thak khop mai ke ni chu kuma mi swan mo eta hey restaurant lai han theng silen kan yung ngai do na nia lum sia fan noi a ringot AC nói à na kan mu thei mel si lo tro nia chu che di hianin Guwahati airport lam panturin tuna hianin kar kan bia ran kal me katia kan hap me kani alum nuam khop mai a op tha dariat lap apel chawa tuna hian den kong kam bazar hi hei thai vel an lo zor ve amaro chu tui nai vak lem lo khop mai Aizawl kong kam vela hilan zor ai chuan an thil zor vel le at tui nai vak lo chuan hei helai hian breakfast kan an aya puri chang per kha paratha zo kan ni kan ai kha vai zakharim kha kan setlat maya per ni theu ei tur kan ne per khat bak kai thei talawa kai lui thei talo kai lui thei tangang lo ni thil pakhat kan soi pa lok teng a zakharim kha ka sha chiang sia ma se thil kha kalo paratha kha kalo mom lak lo to ka ten chiat lu tu ka wangin kha khal luak chuak le taila midang tan ten oma chang le don ni ka ten ti shelo khan om ve tla ni chu shem chu tak chu mo e poimo ka tia hei ma nia khan self control kha kan nei kanin thunun thei ngai ni chu mi chin kan ei khan mo helaya khan zakharim kha ka chiang tu paratha ka mom to si ka thial som to si mi then khat ten chedeu ang chu ni lang ka chak chuak leng ma se khami ka chak chua le kham midang tan khan ten oma chang le don chiang sa ma se kha tak kha kain control sam ta ti khan tu manan selwa ka chak chuak lawa avaing ka ei lui nga tani chu tak chu nia mana po voi khat e englawa zun ina zun katuma van tlang zun ina amun chu ka soi lawang ek tam deuh mai hi lo omani kapum that lo lai kha ni hei kapum atang khan miron pam chawa kan luak chuak chepa kat tlan chuak ngala kan luak ngal don kha ka bulami vel kha te kan ena ka tena ni ti chu an sha thau mai thei ma sengin e kha thil lo mu ve lo kha an ni hloma wangin ti khan lo luak chuak ringot taila an ni tang khan ten om an ni le dei don ni chu wang chan in sum kha poimo ti kha ka ngai to chuak zoka ka in sum thei ta sha mani ron thlenge so lai so hei he sanga te hi khongai thak lu tu an sanga supply ter chuak ka hei la nung le kha mo ala thei adam ani anu ni kha o nung ma se khongai thak ani lo khoi kan tang ka chena la hian ni hei khongai thak reu lu tu hei ka le ka no min kan pui ro kar lo thenga
le lu tang o चलो चलो भैया थोड़ा जल्दी चले जाओ हम लोग थोड़ा लेट हो गए kan kan tlanang क्या बोलो umelo adai nuam del time oh nuam tak tu nak tak hitan no siam tlatalom hey Jimmy he vai zakkha ma sha athil kha ai thei lo ta ka khong ai to pani chu siam khop तो जो mai mana hian kalau sui pui to thina appetite nang ma chia da wang khan midang ti chia lo tu ani taaka moi san ve me oi te zakha rim chal tu ka ti a chuan kai ni pon khan ai tui don lo ta ni zo wang khatiang moi san te kha a chang kang khom in thunun thei kha poi mo lom tak taka in hey mo soi ta lai shem ke ma po ka stop fek don stop do ne chu wang ne eng ma ka sei kha do kha adequate mannerism personality common sense a ai dia kan ni kha eme val chin chuan sira eme val lo pona sir thaya o college cha emo university emo zir chuak kher ngai lo ngai lo mani sense pian pui ba mi zo chuan kan ti mo kha kha ve mai nei ve kha poi mo ta ni chu hey thei lo lo tu mel ka ron mu ta ni chu siam ni le tak o ka tia tak engemo purun sen te chu ka du te reng nen mo khatia kan soita in soita ka chuan oh Myanmar chu kan thian pa yang guna mo ram boy line chu kaini chu visa pang kal kan ni wang khan border tang te khan kan kal thi si lo kha ma se engti mani tal chu ha kan tuma boy chung kha chu mo kanon hola ma chu thil kan ei ta ni chu chuanin enge an thur ai Burma ho chalan pek thin hi in tur mo chu ni che si lo a bei ni che si lo engam mani a thak be do ro mo kha ka in da lama chuk chu ka mu ta ni chu an lian sia ma se chunga mo ko an thur khami hop na chunga kan chom man to box sia eng tine ka tiang ka te ka naw la khan lai tui ro pui sia ka ril tram box ngote ka puma nuam lo hi ka ti ta te mo ka naw na chon ala lambel zel box sia ma se thina thamani lo wang khan ai ro se ka te ka ti ta mo ka soi lo wa chonin ka khatira thakhat nuwa bel ka thil chu chu tu de de ne China de chuan an ei thau la chuk chu mo chuk chu ni tro cockroach kha oh ke chu mi tian che ka ni lem lo mo ka ti ve thei ze la a ka chu ka ten che tu ka boy la chu ti ro la ro chuanin manage a she mani vai zakharim chu shom takani Mizoram ma restaurant na ya tiang kan theng chau le nga ya kan hu chau le na pa raincoat ka kha ka ha ve to ai ha to don nya problem om lo a in ha mai ni kha a tun thei lo mi ke ti mai ni ke kor zo khati khan ai pa ka chaw ne ya ai ke kor kha alaya I chepanga ilu kha irwal ba ki kor po nei lo chu o ke kor po nei lo pakhat ki kor po nei lo chu te a fo lang chi kha ani chon apma ti hian pakhat ve ve in zen ti ge dom lo a soi moi thei lo ho na tak na le to na every day there is shoulder but the moment I came out chon hami there is no more shoulder I said every day there is 1-2% shoulder. The moment I came, there is no even one day really. Friday, Saturday, Monday. Same. And very funny, very exciting is the bit of is everyone highlighted. I think there is none of them who do not highlight. Yeah, all. Guys can really work. We can understand, but sometimes they're lazy.
airport chu kan thleng le ta an airport hi an ceiling te moi nia o hian kan lut le hai meng chu tro bye bye. After 1 hour you will be In Mizoram. Yes. Chuan say in Mizo. October. No, say in Mizo. Okay. As much as you can. I don't know Kasulo. Yes. Coming back in October. Yan min tha Mizoram ma om ve tan chona om thin mange hetianga airport chang tlung le tha han nei ve thei hi chu chak om takani acha kina du omani Okay. Tập chế. Đâu chưa được số trẻ. Ari pintu ka. Keng thi lo. thalak lai po la vek to mai ni man pui re mai tak o heng ma o tang siam vek khania puzoram thang mau Bye-bye. bye Safe journey. See you next time. see you again thank you for everything for your concern ai thêm Kami ida. meloi hi lokin meloi hi leng pui atlang tlat lava tai chona tlang dai hale bye Online những cái anh kia rất lồn, anh mà hồi online ni entira mo ka sai tum zo chu leng pui ai tlang lava helaya pui zo kai tlang tlat mai lai kha enge a chan nilave itlang lok lo kha oh kami boy pui chung khare em kha indigo ti khang kan lut felta a em bọc ba sẽ đi mua. a vlog ve pa dona pang pari moi ti khop mai o me loi hian siam ve chak lut to kami ngaro o get to hei pui nia o airport a hian Please proceed immediately to gate 5. gate 5 dai lom kha kai mani kan ne lo tu na pon kha kan ni chu 1466 e146 e helai te hian te hey vadang dai ve a vadang dai ve khoi thak lang che ti khan ring em ngoro vai khat le tian thak lak sak nga la nang hey I vlog chong lawa get to ka en pa ro 50% off hey le kan hon tur
hồi nóng ô trên mà sẽ tấu lệ ngót tăng hồn bố mi bệ lâu ngay lâu hòn là về nghe gần hòn riêng ngót tăng मेरा नहीं है मैं अभी लाउंज पे जा रहा हूँ खाना खाने के लिए ente get tu ni lom ni en ro so an tar so en ro hey lama umelo so ente get 2 to 5 so lama son 6 to 9 en dei to khalam khachu oh 6 to 9 helama get to chunga atia an kal ve zel phatang dar kole achan ve chelaria dar som le minute som panga chok tur kan nia airport chung ber khan lut to achu wang chonin man mo lo phot lela umelei min shoina na hengan kal phatang nei Get number 2 again kami gani yung sungha po box kalro paila experience yan na lom le mi tifing thi so lai Aizawl kan kal chau hi chon Guwahati tang chon kalasiat thiam dan chon mo so lai akoi lai vela sonin kan hak tlang puing ka hriam mo ka hriat sol lo chuan helama kal ve to te solama kal te mi zo nu hi airport lian lu to ka van thar boy le pek em so oh ni mai sia Mr. Jerry Lucius Pruth, you are requested to kindly report to gate number 5 immediately. This Ente. is a paging call from Mr. Heng Jerry Lucius Guwahati Pruth. airport te Mr. apui Jerry viawa Lucius Pruth, you are Masengin. requested to kindly report to gate number 5 immediately. an terminal hi alain hlat lo mel zo kan ni chu heng ram then khata international oh terminal 1 le 2 ringot te hi ain hlat thei siamo bau pal vai chanin खा लेते शायद chelo ve May I have your kind attention, please? This is the paging call from Mr. Nirod Porua. Mr. Nirod Porua. Mr. Maya Minginan. Matthew Margaret. Mr. Chung ho chu. Matthew Margaret Paul. Mr. eng lo Ajit an ni Kumar. karing Mr. Ajit Kumar. Mingin foreign Dubai ente amun ni thiang hlim boka ibuna lo ngau box si fresh sot mai ni ang ma shim hi vairam lutuk hey top lai om chon in na fresh ahara lumne kholum nen mo kan chul rup mai ni Final call for all remaining passengers on Air India flight 8880 to Delhi. Please proceed ngam ni la immediately to gate. Air India chuang to e দিল্লিলৈ যাবলগীয়া এয়াৰ ইণ্ডিয়া বিমান 88 mi zo nom thup mang hay hi nyang tu ni ta kan thleng ta so mi zo mel deuh te po an om thup to lom hey mi zo vek lo man ni
car. So Aizawl culture. नमस्कार कृपया ध्यान दीजिए अंतिम सूचना उन सभी यात्रियों के लिए है जो इंडिगो की उड़ान संख्या 6913 से दिमापुर जा रहे हैं। आप सभी यात्रियों से निवेदन है कि द्वार क्रमांक 9C की ओर तुरंत प्रस्थान करें। May I have your attention please? This is the final call for all passengers traveling on Indigo flight 6913 to Dimapur. Requesting all remaining passengers to immediately proceed to gate number 9C. Guwahati tanga Dimapur thok turten ama Dimapur chu hlalo pasin male minute som panga This is the last and final boarding call for Mr. Jameson Burgess, Mr. Urjan Mani Soikia, traveling on Indigo flight 748 to Imphal. You are requested to immediately proceed to gate number 9B. Namaskar, कृपया ध्यान दीजिए अंतिम सूचना श्रीमान जेमसन वर्गीस mi palom tau hlom khop mai ching mai na ing nghe ka shelo dar so marite pa umeloi mang ang lutuk palang hay gan phang kwal vel mai mai a hi chu kan ta na poi mo vak la airport chung hi thiang hi ma fa ya vai ho po kan muglo vek mai ni so song ho to po so mo Calling attention for Mr. Pushpendra Kumar Patel. Mr. Pushpendra Kumar Patel traveling on Indigo flight 665342 to Delhi. You are requested to proceed to gate number 4 immediately. Calling attention for Mr. Pushpendra Kumar Patel. Mr. Pushpendra Kumar Patel traveling on Indigo flight 665342 to Delhi. You are requested to proceed to gate number 4 immediately. Thank you. Mình mere anh cầu miệng to mai chuộc đòn to á thì hanin ni ta ni hay airport ta hian han soi loi lok nga khi là tàu em mai heng hi Air India Authority lampang te po hianin ador lo man te po tàu wang te po ni thei ta at ani thei mai ni lovin at tawa titlom ta se atang puin local mi hemi Indian kan nita Indian ho chuan in kan dor mang lawang za a somthum hian an dorang em khol jin jinga chu tiang chu ni ta ni chu wangin ti tlom vek ta se helaya an hlep teu tuite po za chuang te ni ta botol khat dora somni botol khat somni kan lei te kha za ni te nia za somnga te nia then khata chon chu tiang chu ni ta chu tiang lo deuh chuan in ti tlom ta vek ta se ein shal tam dona an hlepe ro chu tlem dona ma se kha khanin kong le lama a eng lo le zol mai theini ti te kharil ro ma he an chuak don tane Government ID ready for inspection. On behalf of Indigo, বাবে নিজৰ আসনত বহি থাকিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছো। অনুগ্ৰহ কৰি mizo nula mel te pokanan mu vele ta lo mel chaber mai ni indiaram khovela hian indiaram khovel ramzawa hian इंतजार करने के लिए आपका धन्यवाद। अब हम यात्रियों रॉ नंबर्स 1 से 10 के साथ द्वार संख्या 2 के द्वारा बोर्डिंग के लिए आमंत्रित करते हैं। अन्य सभी यात्रियों से अनुरोध है कि वह कुछ समय के लिए बैठे रहें। कृपया निरीक्षण के लिए अपना बोर्डिंग कार्ड और kan tam khop mai hak thup mai ni he get hong chiang tle lut le huk mai don ni
Umeloi po hi zam tap ni chin kha engei lo zam man faka ai Aizawl base han an ko ho ngai pe mo sia anil tuk tho ma se min thlo san lawang helai kan thleng to lungai ma che enro puzoram thanga mau hata han lo de ya ten ceiling siam nan lo mang dei mai siam mo nal don oh an kaltane dar som le minute ni tok che tihan kan tlon chuan pathian zara kan tluang ni chuanin dar som pakhat le achan de vela chan leng puya kan om le to kho nai chu thave kho mai an bang hi fai nge fai lo kan te sam fai ni hi bom lo rang heti hian direct in thona chunga kan lut nga lang khomol kan rap tori don lo leng pui kan khen ma chu ya han nora cái lại khăn mấy chia
Hei kan chuan na tur thlo na amalam pilot te pon thulut te hein pai at to mai thunga kan lut fela dar som le minute som panga khania ma se hei hunan vong dik lo ve tlat dar som le minute som pasari minute ni dar som le minute som ni le chon chok thei tura nga yang me loi hi so ta so thu dei me a in lat ta le me a. Cover your nose and mouth and breathe normally. Ensure your mask is secured before helping others. There are 8 emergency exits on this aircraft. 2 at the front, 2 at the rear, and 4 over the wings. The fluorescent strips along the floor will guide you to the closest exit. For a quick and safe evacuation, please leave your belongings behind and follow crew instructions. Dar car khat thing lo deuh hlek ani kan chuanga ma son umeloi oma tum don vel le thlo chwa vela shoma ti zia kha ka khongai khop mai rui le to mai thai ni ding filta ding xuống này số lâu gần lâu anh em rồi em umelo umelo rồi em cái mùi lâu hay Yes, I have that. Let me just discuss. văn lồm ống
pakhat. Give me like some time. I'll just settle down here and then I'll call you back. Okay. Okay. Give me some time. I'll call you back. Thank you. कृपया ध्यान दीजिए आपका चेक इन केवल सामान आगमन कक्ष के बेल्ट नंबर 1 पर उपलब्ध होगा धन्यवाद मैं हैव योर अटेंशन प्लीज योर चेक इन लगेज विल अराइव एट बेल्ट नंबर 1 आई रिपीट बस Ading hau zong hian chua fel nuwa thol takin kan chuak te theyang kalve to ang bye. Ai helai taki chu lum shim shima oh online kan zakkha rim khaja mo tun kan buai be tu zakkha rim kan hong anang chu dei wa thak thakin nai thok le ngal mai do na tro a thok ri masin o meloi hi ente ta khanin mo loading lok te thak lo lak teng che oh nal lut tuk hele ma om le ro ngai e oh de khan Tikhan athakalak sakpa Welcome to Lengpui Airport.
lâu vẫn bùi về lên bùi airport thì rồi bác cả hết tiền thế hết tộc bầu thấy lâu mà airport pa kada ha kan bong nge ya sai na kan chung lam ka ko kan ka sha mo cái sẽ thiam nó tục xe nha cái này cái bầu tất cả này chứ bút tem bốc xí in rùi em lâu mà khó nó rùi nuôi hiền nín mi đang pon rùi về mấy em tị ngày đàn tới mình này tị rum tọ mấy xí à lâu nó mình thì hắn ILP kan ti ve ha lange en poni se ti ve ha zung zung ai ILP mo poi mo tlak Jimmy real time tol tung man mo ngang mai real time viang mi à anh tiếng om ở trà min các cô hi rock mấy này vụ âm mộ các anh in xóa là mi các cô chung ai hiền mur chum cái scooty đã po hay lâu lọ mày lang mà ni chu lim en pak kal na helai pon sia ka da hi min lo man saka lo la bau dai maya leng pui ai ro chon man chun lo mang ti sianga halloween line hondan tang khan na se lo da le thap maya ti je tin open air kan hodon ei puar peng pong to boka ti han hei umeloin khala avan nuam to vele ham mai na helai khi te chu khilumani to lo de olom thro vai ram khi ai chuan leng pui chu chia male về khéo lâu la cái scooty này là hơi khẩn anh nghe expert là vắng kilometer mà chơi ơi cái chuyện đi chỉ riêng mày chơi này tộc chợ khẩn thiểm nữa tụi alo khẩn thiểm lẽ mày lời gì đâm đúc mày ạ cái khẩn cho nó nuông lẽ mày đâm đúc là tí lời khác cái số hai là hay con mà thật em thì các bạn môi tắc em in thiệt hậu lệ phốt mấy tiếng video kan tin tok main asap le in lai chu
niệm tất cả đàn sang tụ tức là nó đại nó tự mẹ nghe khai lại helmet ka ada mỏ kami kami đi khum được em ya helmet ka mo masaya elo ko magem em phong hiểu không ai hey em to là anh tiếng chắc có khóa chứ mà đó rang vamual kan kheng chawa Diyan Aizawl arun lang wai do na so mi theng chu kan lan tirang kan du to te khile zol khopui wow ole kan du tok mayang bye ti vero le bye ani lo le ni le vek thot mai u le